Senina ras turang si kelengi Tuhan jumpa ka kita ibas perpulungan jabu-jabunta bas paksa enda. Mari ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Rende kita muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 110. Ras kita rende. Mari ras kita ersada ibas pertoton, opelenga megiken kata di bata ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, ibas Yesus Kristus Tuhan itandai dengan isembah kami kam. Pulung kami kerina anak-anak ndu guna dengkehken kerna katandu. Kam si erkuasa guna merepemeteh dengan kepentaran man kemahandu, bagepe man krina ngawani perpulungandu, singgo sikap guna dengkehken katandu. Terpuji kam Tuhan, arah katandu, ibas Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari ras kita ngogi kitab Matius bindu 5 ayat 23-24. Dage adi asum atendu nehken persembahan man di bata, inget ndu maka sangkut ukur seninandu nang dangikam. Tadingkenlah lebih persembahan due, jenari erdame ras ia, kenca bagai persembahkanlah persembahan due man di bata. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Ogenta enda mabai kita, mempersingeti kita, gelahna ersembah, rikut ras erdame. Labo bias kita nehken persembahan ngencaman Tuhan, tapi pusuhta la erdame. Ibas kita ersembah, ije ia jari kita, maka nakrina buatan talit, pemere di bata. Erbuah kini tekenta, meriah ukur tak ersembah. La banci ersembah ngenca ukur tak meriah, tapi erdame pe, jadi keriahan kaman bantah. Ibas kita ngikuti kebaktin perpulungan jabu-jabu enda. Iingetkan kamu lihkan man bantah. Maka mulana kin di bata nepa manusia idoni enda, biak ersembah ngolit ibas diri manusia. Erkiteken di bata si empetura ukur guna ersembah. Jana ibas kita ersembah si akui kemahakuasaan Tuhan. Si akui maka kerina silit ibas kita pemere Tuhan kap. Adisi pepayo kegeluhan manusia, tupung ijadikan di bata manusia ibabo doni enda. Biak mereken persembahan si mahulina penggolit turah ibas pusuk manusia. Sinen kaku bapak-bapak leluhurta, bagai pekubas bangsa pilihan Tuhan. La ngadi-ngadi ia nehken persembahan pengatakan bujur man Tuhan. Tupung ia erban kesalahan ras dosa pe, iban na persembahan tutungan ras gelekan. Sebab la akap na banci i sasap kena salah dosa nandai.
makana ibas ia nahkan persembahan ipindona perkuah ate Tuhan gelah Tuhan min si erkuah ate guna nasabkan dosa ras kesalahan. Maka melalakal bentuk-bentuk entah apa jenis-jenis persembahan si isahkan bangsa persembahan tutungan, persembahan pengalami dosa, persembahan kerja rani, persembahan persepuluhan, melala persembahan si isahkan adi berkat ia ibas sadakuta mejuah-juah ya sekukuta si itepet nadai ipantekina entah pe ibahan sada batar-batar persembahan ngatakan bujur ya mandi bata. Ngatakan sama ka bangsa enda langa subsirang ras di bata. La ia panglanga kui kemahakuasan di bata. Ibas ersembah enda teridah maka tuhu-tuhu bangsa enda mereken persembahan si mahulina. Jadi bagaimana kita iajo ibas kitab Matius enda. Asum kita nahkan persembahan mandi bata ulah makarus. Si ngenana, si mejilena, siakap elah si persembahkan. Resikaplah kita nahkan persembahan. Ulah arkiteken itamakan kudurung-durung ise pelangi dahsa, lasiban sikap. Tapi aditridahlah misiban sikap. Didiklah anak-anak ta mulai kitik-kitik nari. Gelah adi mereman Tuhan si mahulina. Kuga akap ndu bicara lit kalak mereman banta. Adi pangan-pangan singgo mali. Silaya pet ngoka maci. Ngoka jamuren. Bicara ekap ndu berena man banta makiti ukurta. Jadi enda ku manusia. Man ibata pange kita kap ndu mereken sila mahuliman bana. Sebab kai pesilit ibas kita pemerena ngekap. Adi mereman jelma sinterem teridahlah. Mejile si ban. Tapi erkitekan la teridah. Ise pela meteksa. Kugapa pesi bereken sila payona. Ingatlah. Maka kita mereman di bata. Persembahan te buah kini tekenta. Persembahan te ulih pendahin singgo ipasu-pasu Tuhan. MCI persembahkan kita. Langasupkin kandu kita resembah. Adilah ipasu-pasu Tuhan kegeluhan ras pendahin ta. Jadi ibas paksa kesempatan nenda pe. Ibabai kita kerina. Guna nehken persembahan man Tuhan. La pekulah-kulah. Kai dage si perlu si bahan. Sikapkanlah. Adi muat kita PJJ sikapkan persembahan ta. Muat ta berkat kebaktian minggu sikapkan persembahan ta. Sebab buktina maka kita pusuh tak bersih guna mereken si mahulina man Tuhan. Nai lenga kita ragama lah kita pang mekarus mereken persembahan man dibata-dibata si isembah ninita nai. Gundari kugadagi kita ibasnahkan persembahan. Waktu na gundari pekenasa. Maka anak-anak tapi didiklah kitik-kitik nari. Gelah kenca pagilit buatan na ngasuk ia mereken si mahulina man Tuhan. Ibas kitab Matius endape ipersingeti kamulihkan. Maka adi kamnehkan persembahan erdamilah lebih nina. Engkai maka isuruh erdame. Sebab labo banci ninta kita mereken si mahulina man Tuhan. Tapi pusuh ta sangana serbut. Pusuh ta sangana ngilas. Pusuh ta sangana merawa. Pusuh ta dem alu erbagai-bagai sila payo ya kap Tuhan. Biak dendam. Biak merampus. Kuganin ta mereken jumpa ras Tuhan. Iba situasi pusuh ta merampus, merawa. Tapi adi sangana pusuh tak erdame, sisahkan persembahan man Tuhan. Tentulit je keriahan. Erdame yenda labo gunana, man kalak ngenca tapi man banta. Ma lit nge pengalaman takrina merawa ma bagai. Entah pe dendam,
ngilas, entah segat ateta. Mungkin meserakel pepalemsa. Makana ya ula ban ceda, memang adinggo ceda butuh waktu pekenasa. Bali ras gelas retak. Adinggo retak gelase, banci dengang itama kubas lau. Tapi lanai sembarangan, adinai opelenga ya retak lau las lau berge banci. Tapi adi itamandu lau las ku gelas retak andai, reh pecahna. Labo retak ngenca pecah pe. Adi itamandu ka lau si bergehna sekal bergehna ku gelas retak andai, pe banci pecah. Maka ngoman antan-antanan. Bagaimana adina pusuhe indang goceda. Maka si lebih maka tindes nina orang tua tandube payu kal. Ula sempat ceda, ading goceda butuh waktu pekenasa. Ibas kegeluhan manusia idoni enda. Bali ras cining. Adilit luka, entah kena bisul, entah karena pisau, entah pernah kita igudam kala, umpamana, li cining na. Bicara enggo pe malam cining dai, tapi asal si idah cining si ingat peristiwa rebahan caturah cining dai. Kegeluhan manusia. Maka mekatap kal nga sulit kal siakap erdame sebab si ingat kerina pengalaman-pengalaman si pagit, si ingat kerina sirban camesui pusuhta, si ingat kerina sirban candele siakap. Mungkin per kitiken sie kita nggo rugi, kita nggo ngenanami kini seran, kegeluhan tanggo berubah, burukna umpamana, arkiteken lagu langkah kalandai. Malah bokap dusuka mengubah sa. Amin na pela suka, enda ajuk kita gelah si pekena lah kita seriras dunia enda. Tuhan di bata ngencang ngasuk, empapalem pusuh ta gelah ngit erdame, nandangi kala singgorban kejahatan man banta. Singgo empalitkan kejahatan man banta. Singgo ngerencanakan silapayo man banta. Sebab si ingat, ula atetan nembah sa nandangi imbang ta. Sebab sada paksa, bancikang pagi ia nampati kita. Bancikang pagi ia perlu kaman banta. Sebab kai pela bulik si kekal bas dunia dah. Kepentingan ngencak kekal. Bagi kape ibas hubungan reteman. Mon mawon endam temanku si rasa lalap ateta. Teman tepe bancing sada paksa paging hianati kita. Menaikkan kita. Encedai pusuhta. Maka ikatakan ni jenda erdame. Perdame nenda dalan guna banci jumpa ras di bata. Ibas kita erdame endam ipindo Tuhan. Tupung kita erdame bertinggit kita ngalemi. Tupung kita ngit ngalemi. Pengalemi si nggo ibreken di bata man banta. Kamu jadi modal ta guna ngalemi kalak si depan. Memang ngatakan casuka. Tapi senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas minggu enda ia jari kita. Tupung kita nahkan persembahan, mehergalah siakap persembahane, meherga ka siakap perdamene, lagu na dibata ngenca perdamene, lagu na manusia ngenca perdamene, tapi guna kesehatan ta, guna kesejahteraan geluh ta, guna pegedangkan umur ta. Sebab adilit biak dame bas pusuh ta da kameriah kalkap, tapi dingut-kut ngilas tunduh peitelanai, dere man pilanai siakap entabeh. Singit kencang ilas tandai, getemis pusuhta. Mungkin nak tak pe iluhta. Ngenen kalak si erbanca ngilas pusuh tandai. Makana tupung kita ngadap ku Tuhan, maka banci kita jumpa ras Tuhan maba kerian ukur. Senang pusuhta ibas nahkan persembahan. Dame penting kalit bas kita. Sebab Tuhan ta Yesus Kristus pe reh kuduni enda guna endameken hubungan antara dibata ras manusia singgo ceda. Empekena hubungan antara manusia ras manusia singgo ceda arkiteken dosa. Maka ipersembahkan Tuhan Yesus megelukna. Ipersembahkenna dirina. Jadi persembahan si merim. Si ngena ate Tuhan. Gelahna banci terjadi tercipta
hubungan perdamaian antara di bata ras manusia bagai pe manusia. Nakam si menjilai nakal iberi Tuhan man banta. Sa dakal ngenca anak di bata si tonggal. MC i persembah kena. I endes kena dirina gelah banci i perdamai kena. Hubungan antara manusia ras di bata bagai pe manusia singgo ceda hubungan nandai. Bagai pe kita tupung kita ngendeskan persembahan si mahulina ibabai pe kita kerina geluh ibas perdamen. Ingat perdamene laman kalak gunana. Laman Tuhan ngenca gunana. Tapi simbelin nakal gunana man banta. Sebab kai ngosidalankan pedah Tuhan janah pe kita pe tenang pusuhta. Sada imbang tambuesa 1000 teman ta kurang dengar. Tapi bagaimana labu tersilahi kita rusur. Lid ngerusur erban cakala ernembehate man banta. Mon labu siteh dalana segat te kalak kita. Mon kita pe labu kasih teh sebabna segat kate ta kalak. Entah kaingin de bersyukur ta karena ia segat teta ialah tekna. Eda kam rugi kita. Ia pe segat kate na banta lah kasih teh kai sebabna. Dakam radu-radu rugi. Lang bicara radu-radu meteh lah handai kai kesalahan banci radu-radu ipekena. Mon maun kita radu-radu kita meteh kesalahan pe sulit ka pekenasa. Sebab engkai dua anak akap na ia pantas guna i kelengi entah i hagakan umpamana. Lah si hagakan piah ngilas matena kita pe bagi ka. Mar kitikan kepentingan rasura-sura antangin darusur melala bas diri tenda maka laki tanggit erdamai. Lang aji sederhanakan lah kerina kegeluhan nenda kaikin kak numan tangkelen ma bagai. Tapi mon maun gulit siban standar penilaian nandangi kegeluhan ta bagai pekala. Maka mon si pakaikan standar geluh tandai guna menilai kalak. Bagai perbahanan kalak man bantah. Tapi relajar kita arakai si iajarkan Tuhan Yesus man bantah gelahna ibas ia mereka geluhna si sempurna guna memperdamaikan manusia singgor dosa eka menjadi asamta eka menjadi ikutenta gelah kita ngasup tupung nahkan persembahan man Tuhan tercipta hubungan damai si mahuli. Amin na pe butuh waktu si cukup gedang ukurilah sada paksa pagi sikurkan rugi kal ngesiban kita lakal ngelik gunana tapi di sangana merawa perlu lebih kentisi tenang bagas syukuri gelah ngasup kita ngalemi tutusi ertoto gelah kuasa kesah Tuhan ngajari kita gunang geluh ibas perdamen Tuhan si masu kita pedah dibatain da sehkal ulina lalit rugina adi silakokan bas kegeluhan ta. Amin. Ras kita rendai muji Tuhan dingenahkan persembahan ta rendai kita bas kitab denden ta nomor 320 sada. Mari ras kita ertoto. Tuhan reh kami mindo perkuah atendu. Gelah i alo kendu dengan ipasu-pasundu persembahan kami. Ajari kami guna erdame ras teman kami manusia. Bagai peras kam. Sabab banci jadi kejadian geluh kami erbahanca. Melala penungkunan kami. Karena perbahanendu kempak kami. Labo Tuhan si salah, tupung laseh bagi ukur kami. Tapi kami ngetetap si arus ipekena-kena kami geluh kami.
gelah tuhu-tuhu kami tetap rembak ras kam. Di kunelit pusuh kami lengak erdame, arkiteken buena perbeben geluh kami, bagai karena persoalan-persoalan kami. Sampati kami Tuhan, gunangidah kini ulin kala, si enggo ialaukan kami. Gunam beli gai, kuga buena si mehuli enggo ilako kena bas geluhna. Gelahna ekam jadi asam kami, gelah ngasup ngalemi. Dikune lenga gia terbeli gai kami, sampati kami Tuhan. Gelahna kuasa kesahndu, empeteneng pusuh kami si merawa, empeteneng pusuh peraten kami, si sangana melala erbagai-bagai, penungkunen tuntutan bagai pe si erbahanca latih dengan delay yakap kami. Tuhan kam usihen kami, go ipersembahkan du geluhndu, guna emperdamaikan hubungan antara di bata ras manusia, bagai pe hubungan kami ras teman kami manusia singgo ceda. O Tuhan, mekuah hatendu sampati kal kami. Itotoken kami ngawan ni perpulungan du silik persoalenna, subuk ras perbulangan dekhara bagai pe anak-anak, bagai pe keluarga besarna, entah pe ras serayan, bagai pe ngawan perpulungan, entah pe ras temanna, ibas ingan pendahinna, bagai pe selaku pengurus. O Bapa si Mada Kuasa, lembab kerina pusuh kami, gelah perdamaian tetap jadi perayakan kami. O Tuhan ertoto pe kami mindo perkuah atendu, gelah kamlah tetap singajari kami kerina anak-anak ndu, guna mereken si mehulina man bandu, ibas kerina dampar kegeluhan kami. O Tuhan ertoto kami peman bandu, gelah kam tetap sinjaga, si engkawali, si nampati, dengan si empekena-kena geluh kami. Pasu-pasundu kerina perpulungendu, ibasar bagai-bagai persoalan geluhna, bagai pe serayandu. Si sakit pe ibas kuasandu lampas madan penakitna, si erceda ATP, lampas sia terapul arkiteken kuasa keleng atendu. O Bapa si Mada Kuasa, kerina sura-sura anak ndu si mehuli, tersehi sebab Tuhan sinikap kenca. Dikune lenga gia tersehi, sabar ia nimai waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan, si mehulina tetap isikap kenkaman kami. Enda mo Bapa pertoton kami, enda mo pengendesan geluh kami. Pasu-pasundu bangsandu Indonesia, pasu-pasundu gerejandu GBKP, pasu-pasundu serayandu ras perpulungandu, rikut ras krina seisi jabuna. Reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, idoni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda, alemi salah kami. Bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami, idur si ilat nari. Sebab kamkap si Mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Perpulungan jabu-jabunta, ibas paksa endang go kadung, Tuhan si masu-masu kita kerina ngawan ni perpulungan, tetap tutus sateta dalankan pedah di bata, bas kegeluhan ta. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan si masu-masu.